sport. Put that thing in sports. Shout it bad, pop it like a court. You a dork, never been a sport. Pull up, jumping out the court. Cotton candy, my cup tastes like the fair. Straight up there, we didn't take the stairs. Face my fears, gave my mama tears. Shifting gears, on the nucky serious. Face all your fears, then get at me. Get so many donuts on them back streets. Sit so high in the nosebleeds. Feel like I can fly, yeah. Sandberger check, Bill Bella check. Take the L at the ball, just so I can flex. Take the L at the mall, walking with the sex. Take the L at your motorsport, put that thing in sports. Shout it bad, pop it like a court. You a dork, never been a sport. Pull up, jumping out the court. Cotton candy, my cup tastes like the fair. Straight up there, we didn't take the stairs. Face my fears, gave my mama tears. Shifting gears, on the nucky serious. Face Patriot jigitler gele jata tek turup алар үчүн ыйык, алар үчүн улуу ката мекен ата журт деген жетиду бан жерден беримдикте бекем алар элине жерине жан берет алар чын жүрөктөн терең ант берет алар бири-бирине туугандай ини агаттын жүрүү жана урандары алга кандары сыйк күчтүү жүрөк келет намысына бекел жерине тирек алар жүрөк жери үчүн күйөт алардан ар бири чыныгы патриот жетирдин жек көрөт бөлүп бөлүнгөндө алардын ар бири тутат бүтүндүктү эселтеден калган сиңип калган канга жериң үчүн көрөш элиң үчүн алган жигиттер жүрөк алар ким патриот эли жерин сүйөт албетте патриот мекенине күйөт чыныгы патриот алардын каны сек жүрөгү от болот жигиттер жүрөк алар ким патриот эли жерин сүйөт албетте патриот мекенине күйөт чыныгы патриот алардын каны сек жүрөгү от болот бекер эместир ар бир акан тери текеге тез ал элимдин эрөл эри жүрөгүндө от алоолонгон эми эли үчүн жери мекенинин деми керегине жара ажалга тик кара ата мекен журт үмүтү шоң сага ар бир айткан сөз сен үчүн дем болсун тилегеним болсо эртегиң кең болсун желегиң желбирейт улуттун кеңгиндейт көкүрөктөн терең жеңишти энчиле мекенчилер эй тикеңен тик тур милдет үчүн эмес мекен үчүн бул эсиңе бек туут сени менен эл журт тереңенен дем ал абаны чоң жуут манас атаң болгон эли жерин сүйгөн эреми сен болгон мекенине күйгөн жигиттер жүрөк алар ким патриот эли жерин сүйөт албетте патриот мекенине күйөт чыныгы патриот алардын каны сек жүрөгү от болот жигиттер жүрөк алар ким патриот эли жерин сүйөт албетте патриот мекенине күйөт чыныгы патриот алардын каны сек жүрөгү от болот эли жерин сүйөт албетте патриот мекенине күйөт чыныгы патриот алардын каны сек жүрөгү от болот жигиттер жүрөк алар ким патриот эли жерин сүйөт албетте патриот мекенине күйөт чыныгы патриот алардын каны сек жүрөгү от болот патриот патриот
Nasıl lezo? Nasıl lezo olsa? Oradan top. O tepemine aylanıp o uçaktan gidiyor. Bir 5-6 dolar. Ondan çıkkandan keyin bir çarptı. Toslaş gerek. Düşközü toslaş gerek. Tosup alğanı жақсы болот эле, мэрияга эле кире бербейли деп атат го. Мэрияга кире берсе, эшигин алып тосуп алсын. Анда секип пешкамор акырата кире беребиз. Анда силерден чыккандан наракка секип бара беребиз дейт. Ушуну сөз болуп калды. Жолла болду, аз түшүндүм. Бул акырчыга жүрүшүнөн экен сөз болуп калбайт дейт. Ағай! Гайыңар қақ жатқан сөзден айтайын. Қасым! Арқасынан әлейсің. Арқасынан олар айтып қойды ғой. Кто-то хотел, чтобы я убил себя. Запаниковал. Но я подумал о матери. Мне нужно было выбраться. У меня было много времени на размышления. Я знаю, я сделал много плохих вещей в жизни. Но я решил говорить правду. И не отступлю. Район это яма, пацы решают, как из нее вылезти. Пацы мечтают о богатой жизни, тоже хотят тратить, тоже хотят иметь бизнес. Пока папины дети брали папины деньги. Мы нуждались в бумажке, были рады каждой копейке. Мы, как она есть, были на дне, со своими мыслями в голове. Как бы здесь не стать жертвой системы, как бы избавиться от проблем. Но остаться никем, это не по мне, я не из тех, кто просто стоит в стороне. Нет, я не такой, как все, и буду говорить правду вам всем. Время летит, город не спит, улицы просят этот мотив. Строки строго ложатся на бит, 75 снова шумит. Фарта замостит, новый день нахнул вид. Всему вопреки, Всевышний благослови. Со мной рядом мои кыргызы, мы начинали с самого низа. Запомни нас такими, нас не взять ни духом, ни физой. Со мной рядом мои кыргызы, мы начинали с самого низа. Запомни нас такими, Моя семья говорит, не делай смело, пуля вылетает так капелла. Суета и движение 24/7 неделю. Не говорили, не ищи, воду ее там нету. Кричали, оставь свои куплеты. Люди не верили в меня, но было одно, но я сам себе верил. Теперь сияю в Круголагу, Круголагу. 3-1-2, это мой Монако. Сделал себе сам, Бенджамин липнет к моим рукам. Дальше больше, ход налажен на зло гребаным врагам. Со мной рядом мои кыргызы, мы начинали с самого низа. Запомни нас такими, нас не взять ни духом, ни физой. Со мной рядом мои кыргызы, мы начинали с самого низа. Запомни нас такими, Şimdi
Qanday adamlar? Onçaq degan. Ya qayerda? Sizlar aktivistlikka shunday sizlardan nega Мындайлы учраша алам мен. Бирок сиздин колуңузда ишибиз керек бар. Мен санитариядан обработка учрашанчы. Атыңыз ким? Темирлан. Темирлан. Кандай жетишкендик болду? Чемпионат Азия жетишкендик. Рахмат, мықты. Келиздер. Отурыңыздар. 5 минут, Oturunuz. Gazeteyle tanış olsak. Moderator kim tanıştırır? Seyit tanıştırır. Мурат Алиевич, бул жак өзгөн шаардын тургуну, Жаңы кварталынын биздин өзүбүздүн өскөн инебиз. Аты Темирлан. Бул жактын тренери, негизги баштыруучусу. Бул жак Марат ака ушунчу деңгээлге жеткирип өстүргөн. Бул жакта ушу акаларыбыз, жаштар, Жаңы кварталынын жаштарыбыз. Бул жак ушу жаңы акебиз. Жаржал атын ким дедиңиз? Темирлан. Чоң рахмат. Эң биринчиден баягы баланы өстүрүп, ошол деңгээлге жеткирген сиздерге чоң рахмат. Себеби спорт тармагы, мына спорттор биздин балдарыбыз эң биринчиден агай дейт. Сиздерде деле агай дейт болуш керек. Бул баягы талим тарбия берген, бул мугалим катары. Ошон үчүн баягы агай катары тренерлер чоң деп окуйт. Бул жөн эле бир спорттун бир түрүнүн өнүктүрүү эмес. Жалпы бир мындай бирле түрүнүн өнүктүрүп, бир жалгыз спортсмен деле мындай өстүрүү эмес, ошол ийгиликтерди спорт тармагында эле ийгиликке жетишүү эмес. Агай деген нерсе бул талим тарбия берүү. Бул түпкүлүк ичиндеги фундамент. Спорттун эмне үчүн жакшы көрөбүз? Биз өзгөчө мисалы командалык түрлөрүн айта турган болсок, бул ошол командалык жалпы мындай жамаат менен иш алып барууну үйрөтөт. Ал эми единоборствону ала турган болсок, бул ички дүйнөсүнүн ушул бекемдигин камсыздайт. Ошонун ичинде бул жагын ошол эле маданий, мисалы, ошол эле руханий байлыгын ички мындай дүйнөсүн кеңейтип бекемдеген бул ошол эң биринчиден агайлар. Ошон үчүн агай деп айтышат балдарыбыз дагы. Бул педагог, мугалимге барабар да. Ошон үчүн сиздерге чоң ыраазычылык билдирем, урматтуу тренерлер. Биздин ошол спортчуларды өстүрүп атканы, ошол талим тарбия берип атканы. Себеби мыкты спортсмен эң биринчиден мисалы биз деле баары спорт менен алектенгенбиз. Эң биринчиден бул тартипти үйрөтөсүз. Тартипти мондай болот, бул жерден мындай басасың, тетигиндей басасың. Экинчиден жанагы кичүүгө изат деген, улууга урмат деген нерсени ошол сиздер үйрөтөсүздөр. Спорт деген баягы булчуңу күчтүү болгону менен бул күчүдөн пайдаланбай, бул чоңдо тескерисинче баягы жардамга муктаж адамга жардам берип, ошого тескерисинче жардам бер деген нерсени үйрөтөсүздөр. Ошон үчүн сиздерге эң биринчиден ишиңиздерге ийгилик, чоң рахмат. Ал эми ушул жетишкендиктерге Темирлан сизге чоң рахмат. Баягы намысын коргоп, желекти качан көтөрүлөт, баягы президентибиз бир жерге барганда, ана спортсмендерибиз ошол жакшы бир жеңиштерге барганда желеги желбиреп, анан гимнибиз ойнотулган бул спортсмендердин чоң жоопкерчилиги бар. Ошонун ичинде баягы биздин намысыбызды коргоп аткандык деген нерсе. Анан көрсө өзгөн элдин, өзгөн жерин баягы намысын коргоп барыптырсыздар, ошол жерде жакшы ийгилик алып келиптирсиз. Жерге мага кечирим сурап, мага айтты эле мыйгадан ушундай ишler биринчиден бүгүнкү кырдаалга байланыштуу дагы биз негизи мага тыюу салынып калды, мына сиз азыр эле келип айтты эле кабыл албайсыздар деп. Удаленка барып иштешиңиздер керек деп. Биз эми мындай жетишкендиктерден мындай сакта деп сиздер менен баарлашып атабыз. Себеби колун кармак болсо Темирландыкы дагы туура эмес болуп калат. Ошон үчүн дагы эле ийгиликтер коштоп турсун Темирландыбызга. Бул чет эле болууда болсун. Биздин желекти буюрса, мындан ары олимпиадалык оюндарда желекти желбиретебиз деп ишенебиз.
жалпы ошол өнөрүңүз өркүндөп мындан ары дагы жакшы жетишкендиктерге, жакшы ийгиликтерге жетесиз деп ойлойм. Баарыңыздарга ийгилик. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Эми баягы тез эле айтылып калды. Сейит мырза келип эле азыр эле айтып калды. Биз ыраазычылык каттарды дагы өзүнчө даярдайбыз. Эми азыр мен кыргызча чакан белегим бар эле, ошону тапшырып койгонго уруксат этиңиздер. Бул эми жалпы менин компетенциям өзгөн районуна карайт. Ошон үчүн биринчиден өзгөн элдин атынан, өзгөн райондук мамлекеттик администрациянын атынан, жеке өзүмдүн атынан ар дайым азыркы айткандай ийгиликтер коштоп ошону ашып туруңуздар. Анан желегибизди ушундай эле бийиктикте желбетип туруңуздар. Ийгилик коштоп туруңуздар. 5 минут эмне жешсек болобу маскалар, же болбой калабы? Сиз уруксат берсеңиз Мен силерден коркпойм, силер менден коркушуңар керек болот. Себеби азыр санитардык эрежени мен сактап атам да. Ошон үчүн силер менден сактангыла. Рахмат. Рахмат. Азыр дагы мэриядан аласыңар да? Çeşmek giydirin. Ayakta ama düşersen rezil, ayaktan giydirsin. Ağay be, yapma. Ağay gel. Yok. Nereye kalacağım? Çok pardon. Tamam yanına kalmaz. Baldarına kıymanlar gelir mi? Sabah. Gel lan kıymanlar. Hoş geldin ya. Olsam nereye? Nereye oldu? Баштыргычыдан өзү болсо, жакшы болобу? Сиз почкага болсо. Sen bana koy. Adam ne? İşte ne koydun? Koydun. Hocam ağayınca. Yapma. Atası. Yapsa da basmadan. Tamam. Yok. Götürüyor. Dur, oraya koyuyoruz. Atar ne bunlar? Bekmat, nereye gelirsin? Gelelim, gelelim. Bağımız gelmedi. Azba etsek ama burada hazır Özgür Sarı'nın meclisinin vakti bu milliyet tatlar için Azizbek Navyanov burada iki jolku çempiyon Özgür Sport Mesleği zamanında. Bulacak Timur'dan bizi Canlı Sınıfı'nın turgunu biz dinleyiz. Azı çempiyon şu Bulacak Marataka, Bulacak Ceyleri. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү кичинекей болсо дагы аземдин катышуучулары. Азыр коронавирустун 3-чү толкуну деп ошол негизинде сыяктуу көрдүк. Темирлан боюнча мен бир аз маалымат алдым. Ушу Темирлан ошол 3-чү июндан 7-чи июнга чейин Өзбекстан мамлекетинин Ташкент шаарында болуп өткөн Азия биринчилигинде 5 бой өткөрүп, ал жерде Tacikistan, Irak,
Қазақстан, Түркменстандық спортшылар жеңіп финалға шығып тұр. Мен дағы Сейітбек досым айтқандай спортшы орысша сөз бар. Кому как не понять его дегенде мен де түсіне тұрған адам бұл жерде аз болса керек, машық көршісі болса керек. Финалға бірінші отбор болып тұр, отбордан өтіп, отборға дағы бір қандай бір жеңіл спортшылар шығып алышы мүмкін. Четвертке дағы чирек финалға дағы бір жеңіл спортшы шығып алышы мүмкін адашып. Ол финалға дағы біз көргеніміз күшті емес спортшылардан. Но финалға спортшының сөзі бар, финалға күштілер шығады. Күшті байыстыр финалға шынша шыққан болсам, финалда 300 байысымен ұшташқан емесімін. Мен тілегім бүгін елі күшті болбай, дайыма күшті бол. Келечекте чемпион мираға жолдан алыпсың. Игерек, құдай бұйырса шөлі істесіп тұрсақ, біз өзіміз жөнелтіп, ал жерден бір жақсы игіліктерді жеңіп келсең, бұндан да чоң қылып тосып алабыз. Енді кейін біз дағы ойланып бір кішінекей болса да бір шындай істер өткеріп дедік. Келешекте дүние чемпионат шығып, сол салмақтарда Қырғызстанның Желегин өзген шарын тұрғыны жер беретіп, Қырғызстанның намысын қорғап кетті дегенде біз өзіміз сыйлықтанып, біздің өз жердешіміз деп отыршы тілегім. Неден игілік, дағы бір сөздер болса, сіздерді қосымша тренеріне сөздеріне бар. Бізде болса, өзген шарының менен алдындағы бір қондық шана бар, жастар комитеті деген. Абибуллай Мирзаев, сол жастар атынан бір сөз сөйлеп қалса, мен кейін қосымша. Сіздер барыңарды, шул жеңіш бұл барыңыздықты Темірланмадан сіздер өз атыман, өзген жаштар атынан құттықтаймын. Дайым ушундай чемпиондор. Ассаламу алейкум, өзген тұрғындары. Біріншіден үшілікәрізді шол жеңішімен құттықтаймыз. Алдай ушундай дағы, бұндан дағы көп игіліктер жаратып жүре берсін. Ана мына өзген мериясынан дағы чоң разычылық, ушулар дағы аз да четке қақпай ушул ишин уюштуруп беришти. Ушуларга дағы чоң рахмат. Мен спортшы болып жүрген кезде мендешке жөнелту үшін негізге тренер менен уюштуруучу атам болот эле. Бул жерде атасы шарт жагат бербесе, баласынан бирдеке чыгышы кыйын. Балам бар иштеген кылып бир жерге жөнөтүп берсе, баладан аз спортчу эмес, может бир бизнесмен болуп чыгышы мүмкүн эле. Ошого атасынан жагы, Марат аке сизге дагы чоң рахмат, ушундай баланы тарбиялап бизге сыймықтан тұрған баланы тарбиялап беріпсіз. Бұяқта дағы тренермен дағы чоң қалсылды білем, сізге дағы шундай спортшыларды дағы тарбиялап жүрушілерге тілектеспін. Спортшының игілікке жетіші үшін екі нәрсе болады. Биринчisi аны машығысы болады. Аға диетаны қойып, жақсы бір әрекет қылып, өзінің уақытында тамақтанып, ошондай өзінің ережелерін сақтаса, ал спортшы игілікке жетішеді. Біз дағы аз болса да өзген шаар мэриясы кичинекей болса да салымыз кошуп ошол Темирландын немеси карьерасы өсүшүнө кичине салымыз кошуп бир немебиз бар, сиздер ошону тапшырып коюшуңар. Тренерден баштайбыз, себеби менен ошол аркылуу аз болса да ушуну көп тоонун көрүп алсын. Кийинчерээк Кудай Olsa rahmat kelgen, rahmat kelgen. Sizge igilик.
Keyingisi Zolatan bilen kelishgan. Siz hazır başka söz. Foto takma. Gel. O ofis şöyle gel. Aldı oturmayalım mı dayı? Oturalım. Otur şunu var. Gel. Doktor Şaldan istiyoruz. Doktor açtın mı? Doktor özür dilerim. Doktor Şaldan. Arkadan ayda ya daha çok kamera alırsın. Arkadan ayda. Ya özür baştan bakalım.
Müşakar. Zamanı olup kaptı. Abdullah parasını çok da sürüyor. Çekiyordur жақсы Size orada bizim Bektağı Aziyet'e çok iyi. 2017 yılında. Ekimez 3 mü olsun? Gel otur. Gel otur. Masal öğretmen. Ya Allah, ya bismillahirrahmanirrahim. Oh be. Değil mi? Bakar. Uyalmayın abi üstünde. Mesleği kesin. Sen bir masa. Çapçaktan neyle gitti? Ağın bol olarak da alırız. Biz o hoşlar paçak diyeceğiz otura. Paçak değil mi? Evet, değil mi orada? Karaya kalın valla, girpilet çal. Şurada çepen. Beka uttum. Acele değil mi? Bu kadar. Kasım. Peşine oluyor da. Belfort koyuyor. Ошолчу дайырга түшкөндө дайырды кыйнап болуп болчу. Сен мынаны уткогон көрбөдүң, таза уткой. Сен ушкан көрдүңбү акырды? Gelleyle mi dedin ha? Az yer көрүп кеттим го. Sen magaylar o uyda oturgan gelip girizbeyat turgan uyga. Gireyim sen. Bir эле жамбыл кийип Ay, içinde sekundan dolu. Kutumuz geldi bedin. Ağır var, kıyımında. Boy dele görübediniz. Ne anca? Boy dele görübediniz. Ozo lan mikrofon işleyip. Ozo lan yuvarlaştı. Ozo. Buna kalana trenerinde. Trenerin öğres mi? O trenerin öğres. Bu saklı onu pişirip dayınlar. Az tartıp bereriz polni. Gap gele kalganlardan koyallar. Kirip kaçanlar. Gel piyasa almak istedim. Cete hoşuma? Cete. Mayını azrağı sırayım. Mayını içip etti lazım. Brölle bakalım. Çiğin işi bize. Tamam girip al iç. Bizde daha var ya. Onun getiriyor çıkmıyor. Onun üstüne de var. Çabuk geliyor. Canlarım canım. Az gele çarpken. Ya Türkiye ekolda bir kızıl kızıl ağlıyorlar. Grup başlıyor. Yok ağzı gele. Çaptağla bana versen sen dediler 10.700 milyon 18 milyon. Şuna koyatın yani. Ne var? Jaks kalıp ekte mayın var mı? Ders gördüm şöyle koy. Çıkmışkan. Kutuktayımla. Menle kalıp kalmışat. Abdüşey. Bunday neselerdençe köp neselerim. Onu Habib barga oşunda UFC'ge jetipkan. Eng главный oşa bilesin ha. Bul başı leken. Şunda olup nima olsaçı öse turgan bolasın. Sekin getirip. Oşa. Bardık жақшылықтарды, немелерді бүт сағалайыз hem. Biz hem piştik de. Eme. Sonra bok ettik. Хотя бы sen çık. Ha? Hayırdan bolasın dese can çekten bolam da qolasın. Şimdi Kırgızstan televizyon tukan nerede olimpiyadanı tuğa, Allah'sa. Nerede tutup Olimpiyadanı tutup için tosu altından da
жақсы суал бар. Ошол күндөргө жеткирсин. Ийгиликтериң жогорулай берсин экен. Эч качан Кыргызстан желегин көтөрөр экен, алдында да чоң жетишкендер жетишпей. Сени sevген көчөңө муну улдатып мына. Айтыр, талашада Мен смес кыргыз мамиле өтүштүм. Ысыксайдан көбүрөөк кылып берген. Шорбонда ысык. Пиязден көбүрөөк салып кетти. Сен баары кусаңыз деле. Кубасаңыз деле. Немеге бизге биолог. Байышкан чакырып койду, мен байышкан эмне чакырып. Мен бирек так немен чакырып койду. Берен алдында айтып аткан, байышкан бар деп аткан. Байышкан вообще иши түгү тагымен жок болду. Geçe жақсы білет бұл. Ал жақсы болот, мияктарды кылдырып жогору же келип бен издебесин болот. Ондан да болчу. Мен мавызы келет спорка. Ертең тегітірші болын камерада. Кетіңіздер жерді. Айдың жаш отып көзді. Бема ұшақ достарының ағайын. Сезімдерге айтып қойсаң, камчылық болса алып көрші. Бұлар бағытта Лапа ұру, лапа ұру. Лапа сапа ұру, өзі просто сосы ішкі қойды. Сүрке түшіп келесіне аға. Збор жақшы, збор өтіп келішіппіз. Завод. Мага збор жақпады. Біз збордың Австралия кішілген, Өзбекстан, барышын керегі жоқ екен. Сходка бар, тұш керек та өзбекстан. Алышқа лего. Көлік зборды айтасыз қой? Көлік зборды. Нүріспек айтты, тамағы тренерге жақсы болады деп, болған деп, адам аралашпайды екен дейді. Команда өз-өзімен болып қатқан дейді. Збор деген атылып, ішектер өзінше, жалауат өзінше, көліктер өзінше, осында збор болашы дейді. Оқыт ала қоя алып дедім. Жаңағында Өзбекстанға сходка түшіп кетесің? Шут алады, чоңлар түшіп кетті. Сонда айтып кетсек та. Чоңлар біз даярбыз деді ғой. Бекер айтып біз даяр. Ақық солы Ультра Республика алдын түшіп келді. Мен ұқтатып келдім ғой, барып жүрген. Чапана ұқтап қалды ғой. Болевой ғой. Болевой тәтті. Мойына ұдышқа тартып қалды. Қарағойға бармай қашты, Қарағойға. Чемпионат Азиядан кейін байқаулар болады ғой, да? Чемпионат Азиядан кейін Қарақұлжаға барып келейін дедік, да? Қарақұлжаға барып, қымыз башталып тұр, қымыз ішпей деді. Осында бектен болып тұр, барғылар ұйыштырай деді. Бекамен біз барып олсақ ақыры шығып тұр. Оны өткенде тымаға аш алып берді, чай алып берді. Болды бітті деп песен. Сен оша мен болды қылам, сен сөйлесең ұйыштырмайды. Бұға чай алып берген мен ұйыштырбайсың айтады. Мен бақ ақыт алып келді ғой. Ошо айтады, тыншып қалдым мен, ұмшал алып. Өзіне мен оша еді ғой. Сапары бар ғой. Айтам білем, не бектен? Сапарам айтады. Жоқ, ол Берке, Свердің поколенияларын бітпедім ғой. Жаш балдарды шақырып, қымызды чықырып қойып, бектен бүкәс шақырып. О, бектен бүкәс шақырып. Бектен емес. Бектен бүкәсі нүртілек пе? Бектен үйі башқа, нүртілек үйі башқа да ағай. Шақырып отыр деймін, ошо жайлаусы бір екен да. Шақырып отыр. Алардан бірінші кетіп қойын біз, Бірге бесе біз барауыз. Беканықны алсын. Бектен ертең бойын ұтып келсін абы. О, ертең бұқыр кейін общем бар чоң. Бек ұтып келгеннен сразу победаны бұйыз. Мен бектен өзің айттың еле кетті ауыз десең ақыры мен бектен жоқ дейілі. Спорттан чоң кетіші болды. Шунша туған қосшары, елі жұрттың арасында тынч аман бол. Бұндай жетішкендіктердің көп болсын, денсаулығың чың болсын, іштеріңе игілік болсын. Құдай талап ішкі ашқанда насип қылсын. Өзгендің мэриясына, әкімшілікке чоң рахматыма, қоштап келген достарыма, өше ұйыштырып әкелеріңе, бардың спортымен балдарыңа чоң рахмат. Ардайым жақшылықтарда жүргілер. Шынымен құтты болсын балам. Мындай игіліктерден бағындыр, елден улы бол, ел үшін қызмат қыл, атаң жақсы сүйеді. Ошол сага бекем денсаулык, ошо сени коштоп жүргөн жаныңдагы досторуңа,
бардығына терең ырасы, жакшы күндөрдүн үстүндө жүр. Не десем? Тимуш, мына пешенеңе жазылған екен. Экинчи местаны алып, мына бизди сүйүндүрүп отурасың, а? Ondan кейін дағы саңа шу дүйнөдө шу биринчиликти алып келгениңе шу чын жүрөктөн сүйүнүп токтоп отурганга Кудайым жеткизсин. Ардайым ден соолук болсун. Эл журтума, дос жарыма рахмат. 2 күн, 3 күндөн бери ушундай болуп сенин ушул медалыңды сыйлап, сени сыйлап жүрүшөт. Ден соолук, ардайым ийгиликтер күнүнө коштолуп жүрө берсин. Сосын башлама, жакшы сиздерге. Жакшы кабыл тилектин баардыгы кабыл болсун. İşte şunday söyündürüp, birinci местен ала, экинчи местен дагы эң жакшы баардыгы сүйүндүк. Атасынын атамдын атын чыгарды, кубандырды, ошолорго жетишпеді. Экинчи болуп баардыгы Allah'ım olsun, eşimine, çiğnimine, atamın olmasın. Gelecekte bir жақсы иманды келіңе. Ла бізде? Жақсы иманды келіңгесіне. Бол. Ана жош бігін. Досым Азия чемпионында 2-нчи орунду алып келиптир. Эми Кудай кааласа мындан ары 2-нчи орун деле жакшы негизичи. Кудай кааласа мындан ары дагы дүйнө чемпиону болду досум. Элге, кыргыз элине сыйлыктанган ушу чыныгы эл жүрөк жигиттерден болуп жүрө бер досум. Ошо дагы бир жолу куттуктайм досум, жеңишиң менен, а? Рахмат жолу. Тешке ошо. Мындай ийгиликтерден дагы көп жарата бериң. Башталышы кандай? Уште дүйнө чемпионуна чейин барың экен. O girip turabilir mi? Барып, çaynaklardan alып çıkıp versen gibi Cengiz. Sıkıdan da. Ama atayım da. Ben de tatlı. Ağrıç. Na. Mesela. Yok. Mesela. Ağrıç. Ey. Tasayım da. Нет, ради. Belki de bana tığırtlığı büyük polfinalga çağırdı. Eң отырғанда қайры болған емес албайса чымырап тұрғанда қайрат шақырады. Азыр ешкімге дәм шындап қойды ғой, десе біз 2 бой 82-ден 2 бой 64-тен финал. Ошондо кимдер алды? Канча бала бар дедиң? Бир дайыр чемпион. Биз 6 оштон 7 бар. Спортивныйлардан бала бир баш желишпепти. Спортивный 2 болду. Семилтый мала 198 плюс 2 болду. Оған Агай, Айдос болду. Айдос эки бала экен. Ошого финалда туруп калды. Финалда тотат эле. Кичине ашыктап койду. Күчтүү болот экен ошо. Кожон 3 болду. Дастан өтүп пешенеде болот экен.
Aslanım çok fazla. Sultan İlhan olacak. Halil'deki azatlar. Uçak görüştü. Ya az nereye gitti? Zaman çok var ettir. Baş alava. Canlar görmüş. Timar başla ne şey. Anlıyorum azapta zaman bu. Kim lan? Ben görüşüp taşıp baktım mı? Lan? Lan ya. Tam çağırana göre. İki değil mi? İlk de bana verdi. Cama okan. Cama dokuz olur. Görmeyeceğim. Ben seni çevireceğim. Ben de ilk bir altı çok çok. Oğlum yüz tüyü de ben içip tüyü de. Soktan Gel başla. Başka karar. Başka karar. Şu konuda oturanlar yok. Tamam. İyi. Çok da öyle uşak mı? Getiriyor. Tamam çıkma. Boy arasa durmuş kaldı. Boy kardeşi dedi. Gelet ya baştan judo atken de. Açası bir bitkin tamam. İyi. Yani çünkü onkudan çıkma judo. Onkudan değil. İyi beşler. Gelip judosu alçasın değil. Güzel şey. İyi ne şeyde zavlı ya. Ne çiçeği ne yok da. Şey koy bir alenin türlü bu. Ya 무시하셨으면 뭐 그러면 가만 찾고 왔다 매일 이렇게 가면 집에 들어와서 그러면서 옷 이렇게 무시 쳤다 아이 그래 싶다고 그래서 무시쳐 아이 그래 싶다고 오빠는 지금 골배 걸어와도 돼 көз көріш жоқ дейді Операция болған деді ме ач? көз көріш жоқ дейді көз көріш жоқ қызық болғанда тамақта Ya bro, ilk günden ne oldu öyle? Karteldi başta kararga açtı Allah. Ya alsana. Salda karteldi berip durumçu dep surasam. Sögün et da. Sögünmele söylesene. Çok kalk geldi. Ben de götürüp al. Oraya git tıkı olam. Ondan bak. Musam tezile bak. Tuturam ketti. Ukaz temizle arlaştı. Bak tıkıyla bir bıraklar var. Çok kişi. Ağay gibi de çok ağayın dostu. Muhtar eke. O şöyle bir ajrat koy. Ya bu yerde dinler. Sen yoksun biraz. Bak bütün spek kalıyor. Ben sorduğum yerde kameralar atıyor. Senin okuyun diye bakıyor. Bak yürüsün dostu. Başlaştı. Ha Navai'ga daha sanitarinin başlasın. Müzedelmeyin ölçüde bir koronavirüs sıkıntı. olmuştu. Azur göğü var, günün sıkıntı da var, kanca işletettim sana. Ama bunlar güne kökürüğüne dem alım sistemaları dolmuyor, atarıp gösterir. Pnevmoniya değil bu. Koronavirüsüne. Oşağa çeyli varıp geldi. Bir koymuş ama biz birinin koşun ağzından İyileştirelim. Oşunlar gibi. Maçaltıdan çay böleninde oşundan utturuyu bıylak bergenler. Akşası alaydı. Almanya'nın başçısı bizim koçtan bile de ismini de olurdu. Nevene Ali'ye üçletili banka var. Şu var. Baksan da salt kılıçının içine kalırsa bu su büyütmüş. Ya sonra oydu. Ne satsı? Genç kutlu olsun. Тіршілік бер. Şu жеңишин өзүнүн кутбасына кыргыздын керегине жарай турган, жагып эле адамзаттын керегине жарай турган азаматтардан бар. Кудай ниет тилесең тилегиңе берсин. Жамандык көрбөш, ата эне менен, тууган ырк менен, эл журт менен мына ошо кошуна болгон менен, дос чар менен аман эсен бол. Bundan keyin de Kuday kalsa çok iyilikler geçeceğiz. Şeye çıktırıyor ha? Onlar güneşe çıkmaya çıksaydı ya. Ya tutmam, geri sandaki işte oturayım da. Böyle oturuyor. Oldu. Bir taraf karanlık. Şimdi oldu da bu ne?
Negizde can çekiyorsan ben kaç olsun bu? Şunca nenenin buzasın. Markete gel. Sen ne? Bu kadar ne? Ya sıyarga bir emi var öyle. Şunday benden giyinirgi terbiyelap. Buna atası olup kaldım şöyle. Şunday jakşına kayvallarda terbiyelap. Bardığın tuğra yol görgözün. Ötkünde ağayım dep gelip nime olganda nime olgan men koyuluktu gılay kelep turgan ele aldım. Giyip koyacağım. Gelesiz gitti. Gelem tuş sağda. Tamam. Ya buna o ettin eli o kadar ciğersin eli. Suku dağıp geliyorsun da. Şunca silap, bizden karab, silaplar Allah razı olsun, hakkıdan esen kabul olsun. Birinciden Allah Taala ekönüge uzun ömür bersin. Sizlerge rahmat. Şunçalык çoğaytırıp, şunça jetkizip bizge erdiңер. Allah ekönüңерден басылуу берсин, эки дүйнө басылуу берсин, денсаулык берсин. Балдарыңардан үзүнүн көргүлө, балдарыңарды неберелерди үзүнүн көргүлө, şu тойлор болсун, жакшылык күндөргө катташып, бирибизди сыйлашып жүрөй да. Аллаху акбар. Rahmat, sen de şurada jakşı Sen de jakşı. Yomin. Bardığına çok rahmat sizden. Şardayım yoluna açık bolsun. Kuday Talam ardayım güç kuvvet versin. İşlerinlerge, iyigili, büyügülerinlerge vakit kalay. Özümüzge neyin tileseklerge oşan tileyiz. Şardayım şuna jakşına kay dastorkondorda, jakşına kay toylarda, jakşılık gündörde joluguşkanыбыз көп bolsun. Üretken ballarından dünyanı bağındırgan şunday çempionlar çığı ardayım şu törde oturup jürer. Kalganın bardı Kuda tınçılık versin, jakşılıktın bardığın şu kalagan özgür Allah'tan. Bardığın çok rahmat. Hoş geldin. Buna yetlerin geldi. Sal, tümüş kafes. Sal böyle mi? Koy. Jambıldı. Jambıldı. Suda gelip çıkıtırız basın. Rasul'un atasının altına koyduk. Biz de aylık bular. Kaldı mı ya? Aman iki cağ asfalt. 4-5 tane getirdim. Biraz sizin olunuzda. Dayım inşallah. Vakti tecrübe oturup. Aman. Mayli. Mayli. Sen paketlerin barını aldın mı? Ha? Jambul. Sen de değil mi yaptın? Hele? Nereye gidelim? Direkt şimdi. Biraz daha biz de yatıra Herkes gelip paslardan. Ya bunu öyle. Biz yapalım. Kasım silekli. Ondan mayında koymasın. Kaske. Havay dostum. Kaske bilmem. Kaske değil. Ya öğretmenden Samsun'da. Ne var sarı? Kaske o şerden bilmem de. Şey olsa ben de. Şu oyunda niye listet? Zaten o şerden. Hoş oyuncu. Ben ona alıp Beklerini gönderdiler tarafa. Hayır,